حبيبنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأشرفين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواحكم وأرواح جميع المؤمنين لتراب مقدمه الفضاء واللعن على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، تمام مؤمنین عید مبارک عظیم دو یوز گزریاو تت موقع پہ یس اسلام پروردگار عالمن عظیم کامیابی عطا کر، یم کامیابی ہند وسیل محمد و آل محمد بنائے. یت مند تمے اشخاص موجود اس، تمے ہستی موجود اس، تمے ذی قدر شخصیات موجود آس ایمن پروردگار عالمن یا دنیا پہ حجت قرار دیو. یم سات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم زوات مقدسہ پانس سیت میدان مباحثہ مز واتنائے. پروردگار عالمن کر پن ولایت کے توفیل پیغمبر اسلام سے رسالت کے توفیل خصوصیت سان سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سند تمام مخلوقن پیٹ امامن پیٹ حجت آسنے کے سب تمام اسلام کامیابی عطا. اولین فرصت اس میں چیزتی مبارک تہنیت کران عرض امی موجود کہ اسلامس گئی اتوس پیٹ عظیم فتح حاصل. مگر عظیم فتح چی انسانس تم وقت حاصل گسان یل انسان ہما وقت تقواہی الہیک دامن مضبوطی سان رہتے، تقواہی الہی کر اختیار. تقواہی الہی جو انسان سن زیور یا دنیا اسمن آخرت اسمن دربارگاہ خدا یم ساتھ پگا انسانس حضوریت حاصل کرن تم چھ پروردگار عالمس برٹ کنی سو عزت آبرو تمس انسانس میلان اس بات تقوی آس. اور یہ تقوی الہی چھ یا دنیا اسمن خصوصیت سان انسان سن زیور. ات پٹن اخ مہری اس سجاوان چن مختلف دنیا کو ڈیکوریشنوں سے زیوراتوں سے پت سو مزین گتان. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماوان کہ ایکس مومن مرد سند بوڑ بار زیور چ بوڑ بار سجاوٹ چ تقوی الہیت منز. یہ تقوی الہی فی انسانس ممیز کران تمیز دیوان تمام دنیا کن دیمن مخلوقات درمیان کی اشرف مخلوق. اشرف مخلوق آسنک سبب چھو تقوی الہی. اگر تقوی الہی حاصل کرو نا، تقوی الہی اختیار کرو نا، تل چھن انسان واقعا انسان کی انسانس انسانیت مرتب تنویز حاصل سبدان دربارگاہ پروردگار عالم، دربارگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دربارگاہ ائمت المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین تم ساتھ میلان یم ساتھ یہ بات تقوی آس. انسان اتس کالس بات تقوی چھو امس چھو پرت عبادتس مز لطف محسوس گسان، امس چھو پرت عبادتس مز مز یوان. وجہ کیا چھو امس چھو آسان تقوی الہی پروردگار عالم سن
حاصل اگر بے تقوی آسہِ أمِس چھُنہٕ کُنہِ تہِ عبادتس منٛز مزٕ یِوان کِہیٖنۍ کانٛہہ تہِ عبادت چھنہٕ أمِس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عبادت چھِ أسۍ وَنان کہِ أسۍ چھِ نماز پران یا روزٕ چھِ تھاوان یا دیگر یِم معاملات چھِ دین اسلامس اندر ییٚلہِ تِمن أسۍ انجام چھِ دِوان أسۍ چھِ اَمہِ وِزِ یہِ سونٛچان کہ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بارِ گِران مثلاً اول وقتس منٛز نماز ادا کرٕنۍ انسان چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ آماد اَمہِ موٗجوٗب گژھان أمِس چھُنہٕ تقواہی الہیُک سُہ مرتبہٕ حٲصِل گوٚمُت کِہیٖنۍ مثلاً اگر انسان روزن ہندس وقتس منٛز روزٕ تھاوِ نہٕ أمِس چھُ وہم گژھان أمِس چھُ شیطان وسوس تراوان کہ یہِ روزٕ واتنٲیی ژےٚ نۄقصان وجہ کیا چھُ یہِ چھُ بے تقوی ہندس عالمس منٛز توے چھُنہٕ أمِس روزٕ فٲیدٕ واتناوان کِہیٖنۍ أمِس چھُنہٕ روزس منٛز مزٕ یِوان کِہیٖنۍ أمِس چھُنہٕ لطافت حٲصِل گژھان روزو سۭتۍ کِہیٖنۍ یِتھے پٲٹھۍ اگر نمازِ منٛز انسان گژھِ یقیناً با تقوی آسہِ پرہیزگار آسہِ معرفت خدا آسٮ۪س حٲصِل یہ نماز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شروع چھُ کران ییٚتہِ یکا یک چھُ پنُن پان یہِ دربارگاہ یہِ پروردگارِ عالم لبان أمِس چھُ انداز گژھان کہ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تٔمِس کائنات کِس خالقس برونٛٹھ کنہِ ییٚمِس سۭتۍ مےٚ رازو نیاز کرنُک اکھ موقعہٕ تٔمۍ پروردگارِ عالمن عطا کوٚر ورنہ میون وجود تو خالق کائنات سُنٛد وجود کِتھ پٲٹھۍ سمہِ أکِس جایہِ یتٮ۪تھ پروردگارِ عالم آسہِ تتٮ۪تھ کتہِ گژھِ بندٕ سُنٛد وجود حٲضِر مگر ییٚلہِ انسان با تقوی چھُ بنان یِہوے انسان ییٚمہِ ساتہٕ نمازِ منٛز واتان چھُ أمِس چھُ باسان برابر کہ بہٕ چھُس در بارگاہہِ الہی موجود بہٕ چھُس پننِس ربس سۭتۍ رازو نیاز کران توے فرمو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اکثر آواز سوچ تو تین شان تمو فرمو یم ساتھ کچھ سوال کنس یا امیر المومنین علیہ السلام کیا یُس تُہۍ نماز چھُو پران پتہٕ چھُو تُہۍ ونان کہ أسۍ چھِ خداے تعالیٰ سۭتۍ گفتگو آسان کران کیا تۄہہِ چھُوا خداے تعالیٰ اَتھِ یِوان تۄہہِ چھُوا خداے تعالیٰ وٕچھمُت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلامن دِتنکھ جواب دوٚپنکھ امیر المومنین کرِ نہٕ تمہِ ذاتٕچ عبادت یتھ ذاتس سۭتۍ امیر المومنین براہ راست نمو اچو سۭتۍ یتھ أسۍ بصارت چھِ ونان اور یہ بصارت چھِ مےٚ تمہِ وِزِ حٲصِل گٔمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ پروردگارِ عالم مےٚ بصیرت سان درک کوٚر پروردگارِ عالم سُنٛد تقواہی الہی حٲصِل گوٚو امہِ تقواہی الہی کہِ سببہٕ چھُ مےٚ باسان ہما وقت پروردگارِ عالم چھُ مےٚ برونٛٹھ کنہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ عبادت چھُس کران اکھ بیمار انسان ییٚمہِ ساتہٕ عبادت کرِ أمِس یی نہٕ عبادتس منٛز مزٕ کِہیٖنۍ مثلاً بہٕ کرٕ تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ اکھ مثال پیش یتھ مختصر وقتس منٛز مثلاً اگر اکھ انسان طبیعتاً بیمار چھُ گوٚمُت اکھ انسان چھُ بیمار أمِس چھُ بُخار آمُت یا أمِس چھُ کانٛہہ تیُتھ بیمٲرۍ لاحق گٔمٕژ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أمِس جسم صحیح سلامت چھُنہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ کٔرزیو آزمٲیش یا بلکہ آزمٲیش کیٛاہ چھِ کرٕنۍ تُہۍ چھُو ہمیشہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد ادراک بآسٲنی ہٮ۪کان کٔرِتھ یہ بیمار انسان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس برونٛٹھ کنہِ أسۍ مختلف انوٲیی غذا انو أسۍ انو أزکِس تِمن یتھ ماحولس منٛز ونو وازوان تھاوو أمِس أسۍ برونٛٹھ کنہِ بہتریٖن اجناس تھاووس برونٛٹھ کنہِ بہتریٖن غذا تھاووس برونٛٹھ کنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ یِمن تناول چھُ کران تناول کران کران چھُنہٕ أمِس دِل یِمن ہٕنٛز آمادگی اختیار کران کِہیٖنۍ أمِس چھُنہٕ مزٕ یِوان یِم اجناس یا یِم اشیاء یا یِم خوردنی یا نویشندگی چیٖز چھِنہٕ پسند کران کھیٚنۍ یا چیٚنۍ کِہیٖنۍ وجہ کیٛاہ چھُ أمِس چھُنہٕ صحت ٹھیٖک کِہیٖنۍ یہِ چھُ بیمار أمۍ سٕنٛز باڈی چھےٚ
چھن ات لائق کہ یہ تل ان چیزن ہز یا ان اجناسن ہز لطافت تکیاز ام سند جسم چھ بیمار بس عزیزو یم سات اک انسان بیمار چھ آسان تمس چھن کھنس چنس من لطافت حاصل گژھان کہین تمس چھن مزہ یوان کہین یہ مثال چھ یم سات انسان سند روح بے تقوا چھ گژھان تقوائی الہی نش دوران چھ یہ بے تقوی چھ سبب بنان کہ امس چھن کن عبادت مز مزہ یوان کہین امس چھن لطافت کن عبادت مز حاصل گژھان کہین یہ نماز پنہ خاطر اک بوجھ سمجھان یہ روزن پنہ خاطر اک وسوسہ سمجھان یہ زکات کس مالس دنس مز سمجھان یہ شاید رائے گار گژھان یہ حجس اک لکٹ مکٹ چیز سمجھان ام تہ ضروری کہین یہ مستغنی آسان یہ آسان مستطیع مگر مستطیع آسن کس حالتس من چھ امس دل آماد گژھان کہ بہ کر حج وجہ کیا ام سندس دلس مز بیمار گمز پٲدٕ ات پٲٹھۍ انسان سندس جسمس مز بیمار گژھان امس چھنہٕ کُنہِ چیزس مزٕ یوان کھٮ۪نس مز کہین اتھے پٲٹھۍ بے تقوا انسانس پرٛٮ۪تھ عبادت فضول تو بیکار باسان یہ چھنہٕ امچ لطافت ہیکان حٲصِل کٔرِتھ کہین یتھ أسۍ بہ الفاظ دیگر ونو کہ یہ چھنہٕ عبادت سمجھت انجام دِوان کہین بلکہ چھ عبادت برائے عادت انجام دِوان وجہ چھ یہ کہ یہ بے تقوا یہ تقوائی الہی نش خدا تعالیٰ سن اطاعت نش دور آمت یہ بے تقوائی کت پہ انسانس پید گژھان ات پہ کرو مختصر گفتگو کہ وقت چھ کم اک صلوات سوچ بر محمد بے تقوی چھ انسانس تم وز حاصل گژھان یم وز انسان اک لکٹ مکٹ گناہ کرنے خاطر آماد چھ گژھان یہ لکٹ گناہ چھ کران امس چھن ام وز باسان یہ خاص تیت گناہ کین یم سۭتۍ مےٚ یہ کانٛہہ نقصان واتنایہِ ام پتہٕ وار وار ات لکٹس گناہ سۭتۍ 10 گناہ کٔرِتھ گناہ صغیرہ یمن چھ ونان ییٚلہِ یم انجام چھ دِوان ام پتہٕ چھُ گناہ کبیرہ تہِ کُنہِ وقتہٕ دِوان انجام گناہ صغیرہ چھ امس سبب بنان سیڑھی بنان توسط بنان واسطہ بنان گناہ کبیر یم سات یہ گناہ کبیرہ انجام چھ دِوان ون چھ امس اخ گناہ کبیرہ انجام دِنہٕ وز باسان کہ مےٚ کوٚر غلطی پہن مگر ییٚلہِ یہِ پتہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ دِوان أتھۍ گناہ کبیرہس انجام امس چھُ دل دران وار 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 یم سات یہ گناہ کبیرن مز ملوث چھ گژھان امس چھ باسان یہ چھُنہٕ کانٛہہ خاص گناہ کہین امس چھُ گناہ کبیرہ صغیرہ نش تہِ لۄکُٹ باسان پتہٕ اور ام پتہٕ یم سات یہ گناہ کبیرہ واریاہ سمان انسان سٕنٛدِس دلس من یہ گناہ کبیرہ چھ امس نش معرفت الہی دور کران تکیاز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام چھ اکی جائے فرماوان دپان چھ پروردگار عالم ترائن پنن معرفت یا پنن عبادت شوق تات دلس مز کہین تہ یت دلس مز گناہ صغیرہ تو گناہ کبیرہ مجتمع آسن گمت یس انسان روز بہ روز گناہن مز ملوث چھ گژھان یس روز بہ روز انسان گناہن مز مبتلا چھ گژھان پروردگار عالم چھ پنہ معرفت خزان امس نش دور کران امس چھ معرفت الہی یوان ام سندس قلب و ذہنس مز چھ معرفت الہی گژھان حضور کہین اور آہستہ آہستہ چھ یہ خدا تعالیٰ سندس پرت حکم نش دوران اور چھ پرت حکمس لکٹ مکٹ حکم سمجھان اور اگر ون یہ حکم انجام چھ خدا تعالیٰ سن دیوان یہ برائے عادتن دیوان برائے عبادتن چھن یہ ات انجام دیوان کہین توے یم سات انسان
نماز اختتام کرے یا کانت عبادت خدا اختتام کرے ختم کرے بسون بہم حجت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجون شریف اکثر بات سوچ ہوتے ہیں صحت و سلام تم فرماوان پنن مانن وارن خطر اک دعا تعلیم دیوان یو سارنی تہی زبان زد چھ اور تو ساری یہ دعا پران مگر امیک دعا معرفت چھن اس حاصل گژھان کہین سو کیا چھ گۄڈنیُک اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ دعا سُہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ دعا منٛگِو اللہُمَّ ارزقنا توفیق الطاعہ گۄڈٕ گژھِ توفیق اطاعت پروردگار عالمُک دعا منٛگُن پرٛٮ۪تھ چیٖزُک توفیق کیا گو توفیق گو یہ ییٚلہِ پروردگار عالم کٲنٛسہِ اِنسانس پٮ۪ٹھ مہربان چھُ گژھان کٲنٛسہِ بندس پٮ۪ٹھ مہربان چھُ گژھان سُہ بند چھُ گناہ کبیرہ تو گناہ صغیرہ کرٕنۍ ترک کران یہِ چھُ تٔمِس پروردگار عالم اکھ عظیٖم مرتبہ بخشان کہ امس گناہن سۭتۍ نفرت گژھان توے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجون شریف فرماوان اے بندے خدا اے مومن اے مسلم یم سات دعا اچھی کرن دعا مز کر گۄڈنیُک جملہٕ یہوے اختیار اللہُمَّ ارزقنا توفیق الطاعہ خدایا مے دِ توفیق بندگی پنی اطاعتک توفیق کر میں نصیب سوچ بیاق اک جملہ امام فرماوان وَبُعْدَ الْمَعْصِیَةِ دویم شرط یہ کہ انسان گژھِ ونُن خدایا توفیق بندگی گژھِ مےٚ تیٚلہِ حٲصِل ییٚلہِ سُہ مےٚ گناہو نِش دوٗر روزنُک توفیق کرکھ عطا صلوات سوزتو پر محمد توفیق بندگی انسانس میلن یہ خدای تعالیٰ سند اک بوڑ بار کرم انسان سند باپت یہ توفیق الہی چن پرت انسانس میلان کی یہ توفیق الہی چن پرت بندے خدای سرچل گتان کی ام خاطر آمادگی اختیار کریں ام خاطر خدای تعالیٰ سند اطاعت خاطر ہما وقت پروردگار عالم سند حکم پروردگار عالم سندس حکمس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ مومنین کت پٲٹھۍ دیو کا گناہ انجام یہود سردار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے اکثر بات سے ہوتی نشان سو مومن یس یہ زانان آس میون آگ حاضر تو ناظر میں ہما وقت پنن امام سید میں فرزند زہرا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی ہما وقت سید سو بندے خدا کت پٲٹھۍ دی گناہ انجام کیا اگر اک انسان پنس مالس نش یا پنس ماجہ نس یا پنس زٹھس بڑس نش آسہِ کیا سہ کریا کانٛہہ تیُتھ گناہ انجام دنچ کوشش یس یمن بزرگوارن پسند ای نہٕ کہین ییٚمہِ سۭتۍ یِم ناراض گژھن چھ جائے کہ تون بزرگوار چھُ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجون شریف کیا امام زمان آج تھی وچان تکیاز امام زمان چھُ ییٚمہِ امتُک باب یِتھ پٲٹھۍ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یم امتک باب چھو اتھے پٲٹھۍ وقتک امام یم امتک باب پدریتک حیثیت تھاوان وقتک امام کس انسان یس امامس مانان اور یہ آسس پتہ کہ امام چم بروٹ کنہ کانٛہہ تہِ کٲم انجام دن وز چم امام وچھان یقین محکم چھو تہ کہ امام چھ پردے غیبس من ممکن چھ ونکس جمعہ پران امام یت جائے تہ حاضر سپدیمت یا ذوق تو شوق تھی پنو گھروں مز درو سہ مجالس سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام
یتن مجالسن من آسی موجود ونکس تہد امام سون امام آسی ونکس موجود کیا امن مجالسن من کروا اس تس کا گستاخی کرنے کوشش یم سۭتۍ سون امام ناراض اس گژھِ یم سۭتۍ امام اس متنفر گژھِ سانہِ اس کُن امام کر نہٕ پسند اس کُن وٕچھُن کِہیٖنۍ أسۍ چھِ امہِ موٗجوٗب آمٕتۍ آز نمن مجالسن منٛز تاکہ اس گژھِ وقتُک امام رٲضی گژھُن اور انشاء اللہ المستعان مےٚ چھُ یقیٖن محکم میں محکم یقین کہ تہد وقتک امام آج آز راضی تو خوشنود تکیازِ تُہۍ چھِو درامٕتۍ پننیو گرو منٛز امہِ باپت تُہۍ چھِو فرزند زہرا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین سند غم مناون اور بہمس حجت چھو تسلیت تو تہنیت پیش کریں ات صورتس من کۭژاہ ذمہ داری چھِ أکِس مومنس بنان اکس ازادارس بنان اکس تمس انسانس یس امام سند خاطر گر درو تمس پتہ کہ یل بہ امام سند خاطر گر دراس امام آس موجود ات مجلس من کوتاہ معتبر اندازس مز گژھِ واتن ات مجلس من کوتاہ محتاط اندازس مز گژھِ عمل کرن سون موج بن یم سات گر نیران تمس کوتاہ محتاط اندازس مز ات مجلس مز یون یت مز وقتک امام موجود آس کیا کانٛہہ انسان کریا یہ گوار کہ سون امام گژھِ ناراض گژھُن نمن مجالسن مز سٲری چھِ امہِ موٗجوٗب مجالسن مز یِوان کہ امام گژھِ رٲضی تہٕ خوشنود گژھُن لہذا تِتھے پٲٹھۍ گژھِ عمل تہِ مجالسن مز انجام یِن دِنۍ تِکیازِ ایام محرم چھ داخل گژھن وول یا دہ روز ون 4 یا 3 دہ یمن من ضرورت امہ کتھ ہز کہ تہ چھو پگہ عزاداری کریں تہ چھو سرکار سید الشہداء سن پیغامات لکن واتناویں پان بوزن لکن تین واتناویں ات پہ احتجاجات کریں مگر امن من یہ خیال تھاون کہ اس وقتک امام کہ امن احتجاجن من موجود وقتک امام ات مز حاضر تو ناظر اس گژھِ نہٕ کانٛہہ تِژھ غلطی صادر گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ وقتک امام اس ناراض گژھِ تِکیازِ اکھ بوٚڑ مقصد حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ لۄکُٹ اجتماع یُس بنہِ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ مقصد حٲصِل کران تیٚلہِ ییٚلہِ اتھ منٛز دِلاہیت موجود آسہِ ییٚلہِ اتھ منٛز خلوصی نیت موجود آسہِ ییٚلہِ یہِ پتہ آسہِ کہ أسۍ چھِ امام سٕنٛدِ خوشنودی باپت انجام دِوان توے فرمو امام یس امام زمان اجل اللہ تعالی فرجون شریف چھ فرمون اکثروات سوتو بر محمد تمام فرمو کہ یہ مجلس من بیکت گڑمن اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ تو گھو ون مجلس من بی واپس یل بیو مجلس من تکیاز اگر خدای تعالی ات مز روزی تو خوشنود آسے تیل چھ مجلس اگر الیعوذ باللہ خدا نہ کردہ نعوذ باللہ خدا روزی آسن تیل تو کوتا کی مجلس کرو ات مجلس چھ تیل وقار کین تیل چھ اک فیسٹیول اس مناوان یا اک سمول مناوان یا کا دنیاوی مقصد چھ اخروی مقصد آسس نے کین ات صورتس مز یم سات تو مجلس مز ون ویتو بیت گز گۄڈنیٚتھ دعا کرن اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ خدایا مے کر پنہ بندگی ہن توفیق عطا مے کر سہ طریق عطا یم کہ ذریعہ بہ چون معرفت حاصل کر وبعد المعصیہ اور یم سات مجلس مز تھوڑ وقت ات مز گژھِ نہٕ ریاکٲری آسن ات مز گژھِ نہٕ دکھاوا آسن مین موج بن نیر گر بے پردگی گژھِ نہٕ آسن تکیاز یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سندس اجتماع مز گژھان تھی وچو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کۭتیاہ مرحل کر پنہ زندگی من یم سات ات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام من موجود اس کۭتیاہ مراحل کرن طے مگر کن تہ مرحلس من چھ کانٛہہ محرک کانٛہہ تاریخ دان چھ لکھان کہ جناب فاطمہ زہرا
کن वक्त सरी मुबारकस पे पर्द मौजूद कहें कह तारीख बोड़ बार मुहर्रिक हेक या कह मुतअस्सिब यु सारी खुद ज्यादा तअस्सुबस पेवान कुन जाय लबो न तुई चाहे सह शियन हज तारीख आसे चाहे सह सुन्नियन हज तारीख आसे चाहे सह ईसाइयन हज तारीख आसे चाहे सह यहूदन हज तारीख आसे दुनिया की कुन मजहब और मिलत तारीख अगर तुम पढ़ो कुन जाय वुचून तुई कि पैगंबर इस्लाम सोज गोर जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ओस कुन इज्तिमास मन और कुन बारगाह मज कुन दरबारस मज बेपर्द बल्कि यन बेपर्द कुन साथ थावनिश कोशिश कर खड़ा थावनिश कोशिश कर दरबारस मज तमन रोज तम दुनिया पे तम जमान पे यतुतान मुसलसल परवरदिगार आलम से लानत बरसान तिकाज खुदाई ताला चुन पसंद कि जनाब ज़हरा गस रोजन कुन जाए बगैर कुन वजह अक लम्हा खतर के कुन नाम हरम मजमत मंज खड़ा लिहाजा मान माज मान कोर मान बिन फर्ज सपदान कि ये तम मजालिसन मंजियन तमन अकिस अजीम मकसदस मज युन अजीम मतलब हासिल करुन अजीम गायत हासिल करुन अत मज पर्द एहतमाम करुन अत मज खुसूसियत सान गुनाहों निश दूर रोजन कोशिश करें और प्रत कुन चीज निश रियाकारी निश दूर इख्तियार करने कोशिश करें ताकि वक्त इमाम रोजी तो खुशनूद और सरकार सईद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम संदे मजलिस हुंद हक तसे अदा परवरदिगार आलमस करो दुआ खुदा कसम छी सरकार सईद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदाया अव्वलीन फुर्सतस मज में दुआ यम मोमिनीन पन्नो गरो पर द्रामत अमे मूजूब कि अस सरकार सईद शुहदा सिंध मजलिस मज गफुन खुदाया इहंद खान कर आबाद परवरदिगार आलम नमन गुज़ारन हन तमाम मोमिनीन हन दुनियावी तो उखरवी मुश्किल कर आसान परवरदिगार आलम कसम छी मोहम्मद व आले मोहम्मद खुदाया अशकर तौफीक की बंदगी अता खुदाया अशकर इमाम ज़माना सिंध हकीकी सिपाही बन तौफीक अता खुदाया इमाम ज़माना करुन सानो आमालो से रोजी तो खुशनूद खुदाया तसिंद दीदार सिद कर साने चश्म पर नूर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानिअक हुवल अबतर